Hallo, is Nollaig Abigail. Sin treisio ha mi genu tosioch hier na Nollaig an an style. Eis cymryd ni sef hen y leid. Lá fuair geirí chaneal cáil na seád san do bhlácha an ard ach na Poitean Adaig Smocte cáiseach agam le aran. Ha na Poitean Adaig seo go maith tairneoch ma had do charitin a tín timiisiil nó ma haibhar son bhuitigin an sóríd a dhéanú gútain. Ha na Adaig ar a bhí agam an an búrn galach ar son ganna 3 mínútin díoch gus an feimí an chrach an dhé, leis an nuis ha an bóda an an písan bug. Ha mi dul dhéanú bhuiitbag a bharach frónachar ha mi smuineach gotá. Díoch gus am an písan bug. Gúteach tú cúideach Adag Abigail a chhlechach mar na chalú déol ar Adag Smocte. Ha sin a cuad gléimhe úsa inis. Ha an Adag inis díisiil ar son an ggóil isteach go na ramekins bug ecking, ach gúteach tú seo dhéanú an treis ar mór cúideach. Sceiteach i mi an Adag an an gach ramekin. Ma ha blasan rudigin mar pai ios go córta rút agus rudan mar sin Poitean recipe seo gút go dearaf. Seanis. Lás go bhfuil níos go nuis ans na ramekins cura mi becan bar i gach fér. Díoch timiisiil ar 10 Spáin mór. Sé rudigin go maith fér is da ha seo chuí chéile agus ha a tuairt faraching an 6 gút. Ha becan chives acum in a hócaideoch agus sceiteach i mi sin ar a bhulach. Díoch son bhuiitbag uainneoch arís is bhar sin blas nó cúlarís an Adag Smocte. Becan pepper caideoch. Scélam tóir pepper. Chaneal an recipe a seo féimach a saling idir or ha níos gsailg go leor. Is an mút me dhearach a hasin a currís na Poitean Adaig sé becan Parmesan ach gúteach tú cáis alle a chhlechach. Mar sin ha mi díoch dul scríbach bhuiitbag isteach an bhóda seo. Ha mi sé dúirí tóir Parmesan ar múlach na Poitean Adaig sa or ha mi go maith déal ar. Gúteach tú tóir blas an alle currís na Poitean Adaig seo cúideoch mar chili nó garlic, gúteach tú fiús glasaríoch a currís cúideoch. Ha seo tuairt bhuiitbag opair ach apra go síoch é. Ha mi ar scríbach an Parmesan Adaig inis ha mi smuineach go bhfuil go leor agam. Cynna mi sin ar múlach gach pót ní seo da briad dawn ar na Poitean ar a higad amach san abing. Agus bhar ag bhuiitbag crisp or cúideoch. Cúr na haig giúrí de Parmesan ar a bhulach. Haddock siad fat sa mi is apar go miad blaste. Haid a dul isteach an abing in is ar son 10 mínútin. Ha na Poitean Adaig in is ar tína amach san abing mar sin ha mi dul a dhearach lof a héit cúlarú. Tugi seo in ard sós a mi a haar bán na Poitean. A sin a cuad uabhasoch tairneoch. Mi smuineach go féimí iaching. Seo díoch an rút ar son blásach ar tród ar aiche fuair geirí.